unha pintura feita desde aí pero privado, era boísimo, boísimo. A verdade é que estaban todos bárbaros, bueno, todos. Solo vin aquí. Moi boa. E eu quero o trago. Quero o trago. Este que ganó quedou o terceiro, ano pasado. Pero que hacía o bar, o ano pasado, unha que era de unhas calles tamén moi boas daqui da Vila Velha. No, pero que ganó No, era era un estilo parecidísimo. parece ser que eles la persona que tiene unha regla non escrita que o que gana un ano non se presenta o ano seguinte. Pois había unha que era parecidísima de estilo ao do ano pasado. É que os nomes de todos os participantes non. Non sei de Tarragona. De Rianxo. Porque ganó. O segundo do Dominio. O segundo é... Solo que a feira ali unha chavala galega e unha pasada, nos empezou O segundo é coñecido. Empezou, non sei se era son Domingo. No, a verdade é que Raúl Esquilures. Bueno, empezamos. Ese Manuel Carballo, Javier Sánchez. Bueno, iniciamos a orde dos días deste pleno extraordinario. Como ben sabedes todos, temos que realizar antes do vindeiro mércores. Non podemos pensar para o pleno ordinario do mes seguinte, non? Temos un único punto, que é o sorteo dos membros da mesa electorais correspondentes ao Concello para a realización das eleccións ao Parlamento de Galicia no ano 2016. O sorteo realizarase de acordo cos seguintes criterios. O censo electoral extraense do programa Conoce, propiedade promocionado polo Instituto Nacional de Estadística, farase un único sorteo informativo utilizando o programa Conoce do INE, os cales cumplen os parámetros legais segundo a normativa especificada na Lei Orgánica de Régimen Electoral General, condicións para ser nomeado presidente da mesa electoral ou suplente, ser menor de 70 anos, posuir como mínimo o título de bachillerato superior ou de FP de segundo grado, ou subsidiariamente graduado escolar ou equivalente. Condicións para ser nomeado vogal da mesa electoral ou suplente, ser menor de 70 años e saber ler e escribir. Xerarase nomeamento de membros da mesa electoral para os casos de requerir a Xunta Electoral de Zona. Xerarase no mesmo sorteo unha lista suplementaria consistente en 2 suplentes por posto dos referenciados nos puntos 2 e 3, presidente vogal, e 7 suplentes máis por posto, a maiores dos anteriores, en revisión dos casos nos que debido ás reclamacións estimadas pola Xunta Electoral de Zona sexa necesario nomear novos membros da mesa electoral tanto para o cargo de presidente como de vogais. Estes suplentes serán notificados só no referido suposto. Sí, facémolo na primeira planta, no tocho de Monse, para non interferir nas labores do registro, vale? Sí. E xa damos por rematado o pleno cando se faga o sorteo, vale? Se la vai, vale? Olha, sexo honestas, non haber novos suplentes. Sí, ese de verdade, Entón, que estemos mesa, Pasa con el no, no, yo no me interesa. sección 1, mesa pública, escolares vellos. Presidente, Mario Gustavaz Pérez. Bueno, facemos igual que das outras veces. Lemos presidente, primeiro suplente de presidente, segundo suplente de presidente. Logo, vocal primeiro, cos seus suplentes. Vocal segundo, cos seus suplentes. Cando acabe, se vedes que alguén, por alguna razón, non debería estar nombrado, pois fálase o que... Entón, mesa un único. Presidente, Mario Gustavaz Pérez. María del Carmen Rodríguez Taracido, Susana Freire Vilela. Vocal primeiro, Luís López Quintiana, José Antonio Pernas Loureiro, Marcos Carlos Santos. Vocal segundo, Gorka Hernández Millara, Carlos Piñón Lago, María del Carmen García Nebril. Mesa 2A, Nicolás del Río. Presidente, Monserrat Graña Díaz, Esther Cheda Pita, Lucía Díaz Riola. Vocal primeiro, Soraya Álvarez Iglesias, Bruno Cardamas Freire, Jaime Gómez Cheda. Vocal segundo, Ángela María Agueitos Bello, María del Carmen Lorenzo Díaz, Sergio Fernández Breico. Mesa 2B, Colegio Nicolás del Río. Presidente, Antonio José Prieto Martínez, Ana María Mateo López, María Josefa Piñón Quinta. Vocal primeiro, Rafael Yáñez Pita.
María Jesús Martín Penebril, Benita Pérez Rodríguez. Vocal segundo, Ana Isabel Bego López, Fabián Pérez Iglesias, Sara Fernández Pérez. Mesa 3A, Nicolás del Río. Presidente, Ignacio Arribí Peña María, María Goretti Aneiros García, María Teresa Díaz Bello. Vocal primeiro, Cristina Herba Iglesias, Emilio López Pérez, José Antonio Freire Pérez. Vocal segundo, Susana López Pérez, Carlos Díaz Yáñez, Meilín Apac Rivera. Mesa 3B, Nicolás del Río. Cristian Riola Busto. Presidente, Cristian Riola Busto. María Villar Pérez, Luis Antonio Pardo Pérez. Vocal primeiro, Esteban Núñez Loureiro, Ángel Manuel Pita Infante, Ana María Ramos Rivas. Vocal segundo, Concepción Rodríguez Barcia, Pastor Vicente Mouriz Díaz, Juan Benigno Romero Díaz. 4A, Cervo, Escolar Albergue Los Pinos. Presidente, Juan Manuel Tojeiro Casal, Óscar Pérez Pérez, Ángel Sánchez Puga. Vocal primeiro, Marcos Queijo Caamaño, José Francisco Rodríguez Arribí, José Antonio Pérez Franco. Vocal segundo, Guillermo Quiza Forral, Diego Romero Aneiros, José María Alonso Arribí. Mesa 4B, Regua. Manuel Loureiro García, Presidente. Juan Carlos Caneiro Martínez e Alejandra Costa Ponce. Vocal primeiro, José Jaime Bellón García, José Barge Picos, José Miguel Abelleira Picos. Vocal segundo, Andrés Lago Martínez, Ana María Ponce Piñón, Marta López Rodríguez. 4C, Esteiro. Eva Blanco da Mota, María Eugenia Piñeiro, Presidente, Eva Blanco da Mota, María Eugenia Piñeiro Ermida, Juan Faustino Villarnovo Aneiros. Vocal primeiro, José Ameneiros Picos, José Sendro Fernández, Rosa María Moreira Chamine. Vocal segundo, José Caamaño Vilela, Manuel Cancio Sequeiro, Juan Luis Gómez Ramírez. Cancio non está aquí. Está a filla en baixo. Caza, xa? Non se pode cambiar. E que vos parece? Faigo sorteo esta mesa outra vez. Hai alguén máis? Non, dixeches Picos ou Pita? José Meneiros? Picos. Ou collo suplentes extras para ese membro. Colles suplentes extras, se cae, se non hai nadie. Jaime Gómez Cheira, ese chico tiene una discapacidad. ¿En qué mesa? Ya pasé. Sí, es en una de las de aquí de Cedeira. Revisamos si queréis Revisamos esta. ahora. Cuando acabemos revisamos aquí. Outra persoa para sustituir a este. Non sei que fai outro sorteo, non vaya por outro. Sustituyes a ese ou corres a lista e o que nombres é que de segundo suplente. A ver, o programa dá suplentes para cada cargo. Entón, ahora hai a pantalla dos suplentes e o primeiro que aparece poño no lugar dele. Vale. Eso que se fixo alguna vez Vale, máis, cando se instituía. Entón, era por Cancio. Este. Vale. María Josefa Canosa Padín. Queda así. Vale. Que ao fin é o suplente, non é o titular, pero bueno, se fallase... Y lo pues, yo creo que era de las primeras mesas de los contratos. A dúas A ou a dúas A. Acabamos ahora estas, que revisamos aquí. Entonces, de momento sigo e despois volvo a ver. Sí, pues miramos aquí esta. Sección 4D, Piñeiro. Presidente, Nuria Yáñez Breijo, José Amable Freire Villar, Carmen Rey Jimena. Vocal primeiro, Sandra Pernas Orjales, Carmen García Ponce, Santiago Freire Loureiro. Vocal segundo, Luis Quintana García, Blanca Infante Balamonte, Manuel López Lorena. 6A, Escolar de Figueiras, Montoso. Presidente, Genoveva Romero Crego, Alejandro Novos Santos, José Fatiñón Prieto. Vocal primeiro, María del Pilar Villar Río, Román Pita Fraguela e Vicente Prieto García. Vocal segundo, Lorena González Cheda, Rocío López Chao e Lino López Tumbeiro.
6B, San Román. Presidente, José Riola Rinda, Óscar López García, Roberto Rey Pérez. Vocal primeiro, Néstor Manuel García Mouriz, Iago Rivas Ramos, Alberto Armada Pérez. Vocal segundo, Ana Dolores Martínez Fraga, Elsa María Barro Díaz e José Orjales Rodríguez. Entonces, volvemos ás do Nicolás. Yo creo que era la primera, no sé, Jaime Gómez-Cheda. Tú estás. Ahí está, mira. Jaime Gómez-Cheda é segundo suplente. Bueno, entonces, se tiramos da lista dos suplentes extra, Pilar Casas Villar. Valdría, en principio, vai, sustituyo entonces. Entonces quedaría como de vocal primeiro, igualmente Soraya Álvarez Iglesias, igualmente Bruno Cardamas Freire e o segundo suplente Pilar Casas Villar. Bruno non está aquí. Bruno Cardamas Freire. Que non sabía, sonábame de algún que se foi nomeando que tamén pode ser non este sí. aquí, claro. Pero para que nos vamos meter? No, xa. O sea, esa xente vai... Eu sei de varios que non saben. No, claro, ese chaval non... Tempo para justificar. Ese chaval está fuera. Que é distinto, por exemplo, o tema ese, porque ainda nos pasou nas anteriores, No, nas de outras, Alberto como a rapaz, e sí. despois ya non me... Ahora, que fan as delegacións. Claro, te ponen No, cantos, se avisan para... Porque a mí eso non sonaron nada. Listo. Ok. Bueno, pois imprimimos xa